Nub TV1. Ko muia katoa nā pūnana wahine o Aotearoa I tēnei marama. He ai ki a Liz Barakat, ka piki ake te nama o nā wahine mo nā wā aratau tamariki e rapu āwhina pūnānana I tēnei wāhanga o te tau. Noho mai haere atu, koinei te whakarite ngai te nuinga o te tau. Engari I tēnei raumati, kua noho pūmau mai e te hi whānau ki ngā pūnanga wahine putanua I Aotearoa. Due to domestic violence, abuse, and it seems to always crop up, always around Christmas time. He maha katoa ngā take e mui ana wēnei pūnanga. That's probably due to a lot of financial pressures put on families, the financial strains to Christmas, and also alcohol is a big factor. He ai ki ngā tatauranga mo tēnei tau pūtea, o ngā wahine katoa I haere ki ngā pūnanga, whātekau mai rima ōrau he wahine Māori. For our Māori people, abuse kind of stands out as getting a hiding, if you like. But there are other forms of abuse. And it is about Aotearoa, recognising that there is ways to deal with this. Aha kua he pauringa āhuatanga I mua mai o te haerenga ki ngā pūnanga, he hari kua ngā krihimete. She broke down in tears, crying. I said to her, what's wrong? She says, this is the first time my children have had a Christmas in 12 years. Ēnei momo whare ka kore e tū mai kore he raurau. Ki te kinga ki te o tētehi, ēnei raurau kato haina ki ngā pūnanga katoa. But to me, it's fulfilling to be able to help our Māori people. He whainga nō rātou kia heke iho te nama o ngā wahine Māori e nuku ana ki ngā pūnanga, hei kaupare I ngā mahi tūkino a tērā raumati. Raiha Johns, Te Karere.